Kaladan kejing keno bagi Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ke dalam kemat dan keseng National People's Party NPP. Ba kalale asiliang kemat ya ke distrik East Gentia Hills. Namar omdan ki kampen roy hagan ngathan wat menta belajan kot ke samoi terikam jong kene ke Sarkar. Ya kene la keno da kawai keseng bhalang ke bana rilum Gentia ha kejing ya kendo bagi nong pathai kubor ha ka praterik menta unai luar arhajar arpuar ha Shillong Press Club. Ha kejing kendo bagi nong pathai kubor ha kene kesngi. Kinong elam jong keseng East Gentia National Council hapo kejing elam uba sambor mi lingdo kumu president kila keno bagi Sarkar MDA kalale asiliang kemat bad ia kun swet ekathan East Gentia Hills. Ha ki babon ki benta kamtam ha kaliang kejing dan kam kilat Sumarpang ki jaka pule bajanai bat ki wei de ki kampen roy. Kinong elam jong keseng EJNC kilong ba ha kasnam arhajar arpo kila dep dawateng nak Sarkar jela ban penteri kampurano ya ki artli ki residential school bat ke teachers training center ki baladan lupa ha East Gentia Hills. Hendra hedo menta ke Sarkar kam shimla ngap ikene kejing dawa. Kat bash ki wei pat ki distrik ki kampen roy ke layat Chaprang. Ha ke bedai bat ke surok jong ki sautli ki shnong jong ke ilaka Sumer ke belas New Palat. Ke surok ke bapenia so ke shnong Saipung nong Kle ke ba kila dawa maramot naduk kesnam arhajar arpo. Hendra Sarkar kam shimla patiau. Kawai pat kesurok kadi kesurok kebayak lengba kesnong Pala, Kse, Mokenor, bat kesnong Kaknar. Ka EJNC keladawa maramot naduk kesnam arhajar arpuwei, bat ya keniru ke Sarkar kam shimla patiau. Ngiai bak menteri rang bak jongi ukon rat sangma, ula play pat bak ya ka M8 bat ka girl hostel, hapok Garo Hills, bat pelat ru haduk kumba, khatpra point not sau krore, ka skim, langba ka supporting capital development project. Hendrai ka bapen sngosi yang ipat baya kita ki arteli ki residential school bat ka teachers training center kene ka Sarkar kala shui kunswet bat kala i yingja ya kita ki building bala adapte te ka baar kumban banbeng ya keju bahagine ki sngi hauni bunai bala let na kaliang menteri rang ba ula pelat haduk kumbasan phukrur ke skim nak benta ban maramot ya surok jongka Raja Bala Garo Badha langba ke skim jongka North East Special Infrastructure Development Scheme NISIT hang neru ngikwa ban penpau baki EJNC nadu usnem arhajar arpeu ngila penpau syaka Sarkar jela ya ke jing sniu bat ya ke jing sniu pelat jong surok bat ya ke jing ki ba ki nong snong jong ke Thain Sumer khamtam ki sau snong kia kendu nak kapor syakapor. Hadin ke jingyat rally ke jongi nak kaliang u MLA ka thain uma shitlang pale. Ula pensngeu ru ya kene ke ju ke jing hapo ka ying darbar thauan ha arjar arpuwe por belong ka budget session. Hendrai ke basngeu si kalong ba hadu menta menne ke Sarkar kadang le matla bat kadang le kelut ya kene ke kimat jing dewa ke bakaseng kalabu akhmat ke Sarkar. Tang kataru Nadu usnem arhajar khatsan. Kawai nak kiseng bahalang na po rilum Gentia ka Gentia Student Movement JSM. Kala dawa na ka Sarkar jela badai ban wanra no ya ka Government College hapo East Gentia Hill District. Hendrai ka Sarkar ka shulak menti bat ka shusngap ya kene ka jing dawa jong ki pat bat jong kiseng na po East Gentia Hill. Ni penpau ya kejing persya bat kejing snaudiau halor kene kejing le kunswet bat kejing ben jong ka Sarkar ya ka distrik ke jongi khamtam ya ke East Gentia Hill District ka Sarkar ka don daki pelat spak klur ki skim ban pentrekam hapo Garo Hills na benta ka development jong ka tegatan hendrai bale kene ka Sarkar kamla ban pun urlong ya kini kimat jing dewa jong ka distrik ke jongi khamtam ha ka bedai bat ka residential school ka teachers training center ka government college baru ban sanction ya ke skim na kabenta ban maramot ru yaute usurok jong ka Thain Sumer uba penisok seduk sa Saipung nong Kle bat kumta terter. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.